O te whawhelo ai whatalo whātu le pa ia tele ma le manu le mai mua mai alo tātou o tinu. Ma lo le soifua mnuia. Ia whaafitai le lofa maleanga leo le tua silsilese. Ui lava i na a fiasi o tātou o tinu o i whaamai. Pipisi pe o na tātou iei le nei vai tau. Ai whaafitai o loo malutia pēr le soifua sa mo ma teita ina pēr lo tau soifua i o na aoanga le nei. O toi whaua wina nero tātou polkalame pe o da masani ai sa moa malolo ina. A o tātou iai i tau mo whainga o lo ngā lua e soifua malolo ina. Whapea fwoi ana pā anga ma i lātou umo o lau whainga luenga. O ala pui puingo si o tātou tunu o mai whaamai o COVID-19 mariwa. O le mele whawhedo i atu i le mai mua mai o tātou tunu le o mātou whatasi ai i le laulau nei i le turi manu pe o nou tau mai moai o lo o lana tuai ia le te maitai o Equine Time Fiu. O ia leo le whaurulunga o vāenga o polokolame whaalau loa le mtanga luenga o seifua maloloina. O le o ngā tonu o le laulau nei o lo o lana tuai ia le te maitai ia te wila pati. O ia lo o whaurulu ia i polokolame o tui pui pui o lo whaanga solo i le te minei. Ma lo le seifua manuia. Alo le ngā rue, whiau mga rue. Ai koe no lea o lo ua whaanga solo pēr tau mwhainga i tele an tanga ruenga se fua malolo ina. O whaanga solo tui. Ia ono tūlanga o iei le ngase ngase ua fiaisi o tātou. Am whaura e sao no whaamlino whaamatala ia tūlanga o iei whaanga solonga o polokalami le temi nei. Ngla sanga o lo o sauni iei le tanga ruenga se fua malolo ina. Ile sauni o tui pui pui o le whaama. E mua moana mori wha malo. Ai mai se fo ile no sa il mamalu le tunu. Au tato iai nei vai tau o pui pui o COVID-19 sfulmaliva i si o tato tunu. O i tu waso wha penei wa leva na ta pena aile peo na sa tapisa il matanga luenga mai le matanga mo pui pui ngal COVID-19 sfulmaliva. O leva fo ina to whafonga i tele o tala mai atunu i mamau. Ai au tātou ai lava i le taumawhai e tau fiofi le pipisi o whamai i si o tātou tunu o nisi o vāinga o puipuinga o lewa fo ina whai loa i si o tātou atunu. O tui puipui o le puipuinga sili lea o le whamai e whesasuani e puipui ai ia awane ti ngā ina ma tau fia se si il whalmai. E whawhetai e whailo tātou tunu i lango i le whaatino ina o tui pui pui. Ma e tusai ma whaamaumanga lata mai. Ia, whawhetai wa au siela iwa sifulu iwa pasene o le atunu ua mai o na whaila to tui pui pui. Ia wa ova fo i ma le iwa sifulu pasene lato wa uma fo ina ma uma po mai a fo i ona whaila to tui pui pui lona lua. Se vangana ana tato alo le lima na sifuta sausanga ia o le fo iwa tā pena i le matanga nuenga i le whaatinu ina o le tātou tui pui pui lona lua. O le whaamua lava i le taimi nei le whaasolo i upolu masawai i le tui lona tolu po o le booster. Ma o se avanua fo i lea e whau mai fo i lātou, o se avanua le fo i lea mo lātou i le i whaia mua se lātou tui mua ma le tui lona lua. O le a wha ngā solo tātou tui pui pui e wha o ngā eifa le a onga, wha apea fo i manisi o maota, nu uma e ka le sia. E wha apopo ai ma tātou fixed sites, ai le ngalo ai fo i le tātou whalemai i tu malo. Ono le whaatetenga le pepesi o le whaamai i le taimi nei, o le o taumawhai lava le matanga luenga, ia lava ina whaasoa le leile tau fiofi lava, i whaasoa le leile au whainga luenga, i whaatino no le tatou tui pui pui, i te tonu lava o awhioanga ma i tu malo taitasi. O opolo, ia na amata mai le vai aso le na tea, o sa vai na amata i le asfaraile, ia lo whaanga solo mai e se i o le aso. O tui pui pui o loo whaatino ino le taimi nei, ia o le booster. Po le tui lona tolu lea, po le tui lona tolu. O lātou e anga vaa i le tui lona tolu, o lātou wa atole sifulu walo tausanga a ngā e ngai lunga. Le matatua
e tau foi na atua le tolu masina, talu ana umana fai lato tui lona lua, fatua ma fai ona fai le tui lona tolu po le booster foi. O le tui, o lo whaanga solo ai foi le whainga le tuinga mo lato le 12 to 17 years old. A wato tele foi o alama whanau i le age group lea, e le umana fai lato tui lona lua po le tui lona tui mua po le tui lona lua. I o le avanoa ta ua lea lewa mawhai na o atu le au whainga loenga tua i nu umala i lalawhanga. E mawhai ona su mai ai e whai le tui, le lo tui mua ma le tui lona lua. Ia whaatasi atu ai foi, ma tui o ta maiti lewa lima na isfutasi tau sanga. Ia mo le taimi nei, o le ofa awau pele le catch up i le tato first dose o le tui o le 5 to 11. O te loa se taimi lata mai, pe o te loa se taimi sao noa i foi te wila. I le whaanga solonga le tato tui lona lua o le PIF o le Pfizer, mo ta maiti le lima na isfutasi tau sanga. Te wila o lea lahe maa ua lo ua amatona whaatino vaanga ia. I maa lo whaanga ina ia le tere lava o whalea au ngā nuu mawhio anga le fo ua wa ai runga upenga ta whailangi. Ia le lava u whaasilasila atu ai. Ia nuu o la whaapena anga i utu ai ia whaasolonga o tuinga. O le pai leo lo i ai o lo tiru lava lo whaanga ina whalea au. Ia maa lo o fua i tamiti a onga. Pa naura ia. E awa noa mau tangata fo da rea mare tuar whanga ina e o tu i malato. Ai mai se lana i tangata ia e le i whaia ni o lato tu i rona toru. Io lai whanga o ngā langa e lea o ngā le wha e tumutumu ai ia whare mai taitasi ia e te le lava le awa noa whainga pipisi ai ia le wha mai nei. Pea tumutumu te le tanata. Ai e maa ngai le whaanga o ngā whainga tui eita maiti. Ma tangata mātutua le posta. O mana o umai mo o mia so tangata lava e watu e whai ona tui e tauna ona tāpenatu o iei le wha maunga fo i loai ona tausanga o i loai le tōna tui o maia. E te tāwana o atu tanata lato pepa tui. Ia wha lava talusanga atu le mamalo atunu. Atu atu e whai tō tui. Ia e tāwana tō atu ma tō tui te pepa tui. Ia se i whai fo i se whamatalanga o le pusta. Le pusta leo, le pusta e tā o le tui lona tolu. E tau lava na whai pia mai le tui mua ma le tui lona lua. Pia e tau fo ina wā le toru mā singa. E wha malosi ai le afo, le puipuinga le natura o le tangata. Mai le wha mai o le COVID tia mesia pia wha ake oa tinga inga. Ia. E afo, e tolu a mā sina tauna wā. E ova ma e tauna wā ai le tui lona lua ma le tui lona le tolu nei. O le taimi nei, wa whaanga le tui nei o le AstraZeneca, o le Pfizer, e le o koe whaanga le AstraZeneca, o māsaingi fo, enka ko whaalonga koe le tui nā. O le taimi nei, wa whaanga le Pfizer, le tui o le Pfizer. A whaapea fo i le i whai fo i le tui mua, le nona lua. Ia ngā whai mua le tui le AstraZeneca mua. Ia whai ana tui le Pfizer. Ia o tangata fo ia e te taulava na whai lato booster. Ia o tina tō, o tina ia le maitanga, so se taimi lava o le maitanga, o le tonu māsina, le ongo, le iwa. E tā ua lava le whai o lato tui lea. Ia ma whaapena fo ia fine ia lewa whai lele, leo whaasusu lato pepe. E tā ua fo i le wawe na mai whai lato tui. E pui lato, ma pui fo ia lato pepe. Ia isi fo i vaenga tau fo i ngā whailako tui lea, o vaenga ia le ia isi ngase tu mau po le mai suka, po mai fatu po le koe ngā koko maolunga. Ma isi vaenga fo ia le maua fo i le rheumatic fever, ia ma wha mai fo i ngā le awhia ia mai tu mau pe o people with disabilities. Ia e tā ua lava le puipuia o tatu tangata whaapea e ke oa mo le wha mai. E ke o ki ngā inga fo i nei koe ngā wha mai. Hata te wila le tu ngā tangata lea o awa misa o leo ua whangasolo testing. E ilo ai tangata wa fia.
Whawhia tanga tau fo ile wa afia o positive. Wala tu test positive a lele whaero na tui lona toru pele a tau fo na tui lona ru. Em whaina toi whaeo na tui ia a leo positive. Ia, a whapela e positive, test o positive, e taulawa na whaatali sina pe whawai aso. Patua whaila ia le tui lona lua, po le tui lona tolu pia whapele i mai ala ia isi tuinga. Tawana whaatali. Whataun whaatali. I le wha aso. Whawai aso. Whawai aso. A whawhia landa pa whae watu, wa le ta te watu le uloa. E mwhaingo ka lako ma testa iaka i ka a le testa i loa whai ro ma tui. A le positive i loa whai tui. I le teimi ara na. E whaimisa sa ni mai wha mona e koe. O so sesi e sau tu tonu whalimai, o po whea se me aluai, e tau ana whai mua le testa. E o ie lo ai pe e ke negative, pe positive. Ia o le whapea foi o so sesi ai ma whai ona foi na whai le test. O la toa e whatau ai whai ngol me o le suesuenga le COVID-19 malaiva. O la toa o lo o maua ni aunga. Aunga COVID-19 malaiva. O aunga COVID-19 malaiva, it's very similar to le flu. Very similar to the flu. O po la toa e a whaalonga tu e tale. Pe fulu, tafe le isu se tu low. Pe pele tino. Tina le ulu ia o aunga umanga COVID-19 malaiva. A whaalonga tu o eini aunga ngai te whalo. Ia, e tau ana whai le a foi. Tau ana whai le test. Ia le ngatanga o la tau foi o close contacts. Close contacts mo tangata ia loa o whaamaunia wa moa le COVID-19 malaiva. E tau ana whai le test. Le ngatanga ka to frontliners. Frontliners o la to o whainga luenga I matanga luenga o very high risk. Pe o la tatu o le matanga le soifo maloloina o le wafu malaiva lele ia whapena folo fisa leo and the list goes on. Ia a whapela whai ane le test were positive. Ia e aia mea o taluna a matale le afo I le roll out le le vai asofo. Talona matal roll out lea e tufa kits I teams ia I tangata e fua foi le tufanga o kits I le awhainga tangata e tonu le I le ainga a whapela e tolu pe wha tangata lo fale ia e tolu pe wha foi o kits ia o fōlinga foi ia le testing kits keiwa wale fōlinga ia testing kits e sauna iai le a foi ia se kaunga te tala ia whainga o whiena I loa foi ia o le mea lea mele pe se pusa po le kits o taua la ia mele awa o I e te loa ai po positive po negative foi o le mele ia o le pe e whaatusa pe se me vitalina whaatusa pe se me vitalina a le se senga la e umi o le mele lea e a se tu loa o se whaunga ale nganga whaingo fia I na malamalama I foi le atunu e momono e tutonu pu isu. Yes, e ele vai. O le vai la le tulele ele vai e momono tutonu lo pu isu e tauna lua na le tolu centimeter mamau tutonu. Ia a momono tonu ia na vili le muala ia mo le se fulu se tone. Mai ia na toe whaatino foi la ia lisi pizzo. Na umala ia mai fafo e la le mea lea le pisa tube e le vai la au tonu. E le vai la au tonu. A uma e tatala inga ke vai aku e sio le lei e tatala le lei le mea lea. Na tu wai la ia le vai le tonu. Ia nga koe vili le mu foi la ia tonu. Ia le ile tanu pepa lapisi tu la ia tonu lapisi e foi ma le cap uma na sio fala ile cap uma na sio ia na toe mai la ia le tato kits lea le te va ai pe e se il pizzo lea you just drop few drops uma na drop ia fa kulkulu le tonu ia na ma fa la ia mo se full lima na lus full minute umana ma ele lus for minutes e te tau ana vai atu e tasi pe lua lainga wa appear mai a tasi lava lainga na te a tasi lainga longa winga e te le o maua wha mai o le COVID-19 malaiva pe ona ke negative a lua longa winga wa e positive a faila le failo so suenga lea o laite o le fale o le mea mua ia o le isolate e taua o na o te loa fai se wa alu fasisilanga ma fasalanga matanga luenga I lunga
i le upenga whailangi e whapenga fo TV ma le tio o tauna lewa fo ina saungi mata pena i fo a inga e iai se potu e iai lava se potu wa umana ta pena mawhama e wha anofo e tangata lea lewa fo e wha maunia wa maua le COVID-19 ma le iwa ia na isolate lola ia umalo na isolate vili mai tonu matanga luenga e wha i loa le e tau mai ai o oelea lewa maua le COVID-19 ma le iwa ia na e ala o whainga luenga o mwhai ona toe watu ai fo inisi instructions ma nisi fo i fo tuanga a wala no fasila fia ma malo la tunu. Ar koe ne tāua tele le test kit le tāua ma e whaman maina. O ta vai foi o iei nisi o whare tala vai ru tātou tunu o nātou whatau wina. Ia ma o whaingo whiai na maua ru tātou tunu a ia tāun malama lama le lei. Ia no lo iei foi lam whatau nunga i te tonu o lo tūsi ai whapeltania. Whai taure le iei lo tātou tunu. Na ia maamla mai. Toi foi atua i le vanga le whatinonga. O le mele sentimita i te ave i tonu fo de le wananga le whape fua se sia. O le mepe whalongo kulopu ki ngā. Ai whalongo ki ngā pela kangi o maka o ngai lore lau maa ngai laru kou. O miti vidi lai kiki rea, koe vidi lai kiki a. Ia wapenga fo koe sui resi. E ngango ki ngā ele o kia sesi. A lona tā ua ia matua le leile a. Le tā ua le wanga le. O no minga lai te no fua ina ma wai loa e ina. O le wai a fia. Po la fo i te li o a fia a. I le whale ata a whai i ane. Test dea au. Ia, sa le a wao i a whapeo nei te self-test i le whale a. O i a po whea al mea le te whai le suesuenga lea. E whai ngō whia ana moa le taimina lo results. Moa le taimina lo results pe ke negative pe positive. Ia, o te loa o se a whapeo nei na whaatau mai o le whatalvai lo testing kit. E tawana e ai instructions e ai instructions o loo iai il whatinongo le testing lea. Ia, o tato teams fo ia le oitua. E o ma ave reading materials. O reading materials ngai o iai le beo i E iai le leaflets lea o loo iai skepo about 10 steps. I le whatinongo le tato rat test. I e whapenga fo i le home isolation ma le home quarantine. Pea a whapea. Te iwa i se si e positive. A loo alai iai uma information tutonu i pamphlets ia. E mawhai ona lato malama mai, ma i loa po lalisi mea tauna whai. So o le tāua fo ngā o kako reading informations ia le tūwhane. Ia le ngate ngā o te loa alu fo i lunga le Facebook o le YouTube, i whapenga fo TV ma le tio. E mawhai ona tui le tangata loa tua mana a whainanga posta alele umang kueru. Te ai, e tāwana whaile tui lona lua. E le toa tele foi tangata le I whai le tui lona lua, so a whapela e o mai, ia e whautu atu iai, e whai mo le tui lona lua, e wha o mai longa primary series, i ngā whaila ia longa booster, pea uma le tolu ma sina. Hawhia nei ta maitia mai whafo, whanau mai whafo. E mo mia o tō fo, le tātou prokalame, i me wha maunga I loa ai, wha maunia, e sa o ta maitia le mai whafo, uma whai o lātou tui. Tui ele whai, ia, o te longa o le tula fono lava o Samoa, a o mai malanga mai tutonu e te tawa na wa umana whaila tutu e lua. Ia o te foi isi atu no o umana whaile pusta, so a malanga mai ui o uma whaile na whai uma tutu e toru. So le kula fongo whainga o Samoa. Ia, o kaunganga mai e uma ia la tutu inga ele I ul whale inga I Samoa. Tai. O na ua alamaram whai ul tātou teimi, ai kuintu atu ia lewa nore nei. O te iloa langa tā ua tēne I le whangaso longa ni mai asum whanau loa nei si le whia le tātou tunu. Ai mai se le testing. A umalana e test le whale, e mo mira wala au mai, whai lo mai au tōle, ia le result o laka test le whai. Ia, e sa o lei. A whapea lena o le whale le whai lo suenga ai uma wa positive. Le tā ua I o le vili mai tutonu I le lainga vili fua. E whai loa mai le matanga luenga. O oelea lewa positive. A wā o documentations umai o lisi fo I a wala le e au e mako data. E au e mako data I loa ai po ai loa positive ia na I loa fo la ia close contacts na tangata. Ia na whaasolo tuala ia lalo whapena. E tā ua ia ai loa wa e positive po whea la te whai lo suenga po tua le whale po whea I whale sisi a inga e sau e positive.
you need to report in. Taua ia le vili mai tutonu whailoa mai, o lo ia la o whaingaloenga standby e take down information ia ma toe watu ai fo inisi fautuanga a wale no fasila fia le. O le nā ua mai mua mai lo tātou tunu. I lo tātou proklame sa mua maroloina. E pe ona talatala no atuai ia i te maitai ofisa nei. O le mtanga ona sa fua maroloina le tuli manu. Ia Aquin Timothy o ia o lo o whaururu ia po le pule langolango leo le vaianga. Proklame wha lau loa le mtanga luenga le soi fua maroloina. Ia whapea foi le maitai o lo i o ngā tono laurau nei. Ia te wila pati o ia lo whaururu ia le vaianga proklame ia o tui pui pui lo whanga solo. Tā ua ni wha moe moe pe ono tō mai moe mai. O le tūlanga o lo iei nei le whanga solonga o ngā ruenga o lo wha tino le mtanga runga le soifua maroloina. O le tā ua wha tinonga o tui i vaita usanga i se tā ua tele le tūlanga lana. Ia me se foi la tā pena ina lea ia o pui puinga ma le testing. Sa idi ai. Po la tonu tūlanga o iei ia lo soifua maroloina. Nei teimi o wha. Ma ia me se lava o le ua maua maanga nei. Pai ngō fian wha tino le tangata lana pui puinga i le whale. Ia ma whautuanga ina ia mwhai ono fo isea. Ma tūmau pēr i tau singa o soifua maroloina. Mea uma o whautuaina le mtanga ruenga o soifua maroloina. E aona pui pui aisi o tātou tanu. O le tātou polokalamina na, au sia o Mose awa noa le lei. E mwhai ei o na mai mo mai lo tātou tanu. Ia ma tau sia pui puinga e pe o na tau mwhai atu ele mtanga ruenga o soifua maroloina. Manu te leina lau mai mo wha fonga la tātou tanu wha soifua i.